नेपाल पर्यटन बोर्ड या प्रवर्धने हलिमे दक्ले तजागु थासे जुइको माउन्ट एभरेस्ट फेसन रनवे या निकोगु संस्करण जुइटेंगुदु थुसिया संस्करणे नेपा नाप हलिया थिथि डेया छिनपेम मोडल तेसा बोटी क्याटेंगुदु एज अ नेपाली भनौं एज नेपाल भनौं हामीले एउटा ठुलो सपना किन नबुन्ने सपना हेर्नलाई किन डराउने भन्ने सोचबाट सुरु भएको यो प्रोजेक्ट हो सो त्यो सोचलाई चाहिँ नि हामीले वाइ नट अस वाइ नट नेपाल भन्ने यो फिलिङलाई लिएर चाहिँ हामीले अगाडि बढेको हो देशको साइजको हिसाबले इकोनोमीको हिसाबले हामी सानो होला तर यो प्रोजेक्टको थ्रुबाट हाम्रो सोच हाम्रो मन र हाम्रो आर्टलाई चाहिँ नि मैले सबैभन्दा ठुलो देखेको छु यो प्रोजेक्टको थ्रुबाट यो प्रोजेक्टको लागि हामीले त्यहाँ माथि फ्यासन सो गरेको कुनै साधारण फ्यासन सो गरेको होइन कुनै साधारण मोडललाई माथि लिएर गएको होइन कुनै साधारण कजको लागि लिएर गएको होइन र पक्कै पनि कुनै पनि साधारण ठाउँमा गरेको चाहिँ होइन थुगु सो वेगु असोज महिना सगरमाथाया ने खुसमिटर चोया काला पत्थर क्षेत्र जुइगु थका सोमबा ए पत्रकार सम्मेलन याना जानकारी बिउगुदु For the highest altitude fashion show of the world. So this ticket is a prototype, but the real ticket is really expensive. फेसन रनवे यान हपाङ्गु संस्करण 2076 सालया पुस निसे माघ महिना तक जुगु खर्च उगु जाजोल गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड पाखे विश्व कीर्तिमानिया उपाधि नाचो के तता लागु ख थुसिना थुगु सो पाखे गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड नाचो के गु योजना दुगु थका कोसा खलक थागुदु on the highest platform of the world, that means it itself is a Guinness World Record. So I think in the coming years, Nepal will be known to achieve Guinness World Record, a land of Guinness World Record actually. बुकी जाजोया अलग्गे मेपी सहभागी निसमेसित व्यक्तिगत रूपे वर्ल्ड रेकर्ड दर्तयागु आज तगुदु कोभिडका कारण नेपालले अझ पर्यटकीय गतिविधि बालक ह्याना मचुङ्गु अवस्था लकडाउन व स्वास्थ्य मापदण्ड या पालना याना अन्तर्राष्ट्रिय सेलिब्रिटी तेत नेपालले हेगु योजना दुगु थका कोसा खलक थागुदु हलिमे दक्ले तजागु थासे जुगु थुगु ज्याजोलन दिगु पर्यटन या अवधारणा आत्मसात येगु हो थुकी विश्वया ध्यान सालिगु कोसा खलक फलसकागुदु And initially I thought that it is also something like our cabinet meeting at the Kala Patthar, which is just for the media, just for the popularity. But later I realized that, that also gives some message to the world community that global climate change, especially the rise in temperature, really affect the mountain environment, and especially the Nepal Himalaya is worstly affected by that, and the glaciers were melting. So that sort of message was what's supposed to be delivered, and that was delivered. We discussed on the number of opportunities that Nepal can get as a tourism destination. So we were trying to link up everything with the tourism, and we found that there are so many things that Nepal tourism board can be benefited, and as a whole nation, Nepal can get benefited from this program. So NTB decided to support them from whatever the possible way. थन जुइगु जाजो भारतीय ME2 फिल्म्स या सञ्चालक लिसे रियालिटी शो या निर्देशक श्रुति आनन्दिता वर्मा व अमिताभ यश वर्मा निर्देशन याइगु जुगुदु थुगु जाजो या हस्पिटालिटी पार्टनर या भाला सोल्टी होटल व बैंकिङ पार्टनर ग्लोबल IME बैंक लिसे सहकार्य या नान ह्यावंगुदु We are here to bring tourism to Nepal. That lot of tourists will come to watch Mount Everest Fashion Runway. No place is better than Solti Group for them for the hospitality. कम्पनिया COO लिसे फेसन डिजाइनर रमिला नेमकुला थो जाजो नेपाया गौरव जुगु पथुकी नेपाया मौलिक ओसत मागु कथा परिमार्जन याना हेबेगु थया दिल So last time we worked for the Pasmina felt and the few of the cotton. So cotton is not very good for Mount Everest that time. So now this time we are working with as he said, like a non-violent silk.
and this is also one of the best product for the world. Its age of the fabric is 100 years. So that 100 years means like, we can, it's not about the fast fashion or something. And this, he said about the Buddhist line. Buddhist line doesn't mean only like a Buddhist people will wear that clothes, or like only the monk is wearing that clothes. So we will design that clothes in a best manner for the European industry, like the American industry, or like in the fashion industry. So where sustainable can travel faster than right now, like what we are doing. So definitely Pashmina will be one of the other product what we are promoting in all over the world. अथे थुगु जाजोया जनसम्पर्क अफेगेगु फाला मिलान या विश्वविख्यात फेसन शो या पिआर क्रिस इगर का आगुदु पत्रकार सम्मेलन जाजोले जाजोया फर्स्ट लुक टिजर सार्वजनिक यागु ख अठे नेपाल सुनचाँदी रत्न आभूषण महासंघ अध्यक्ष लिसे नेपालमण्डल टेलिभिजन या नायक रमेश महर्जन वो वेकया जहान सरिता महर्जन आरबी दाइमन शिर्पा ट्याकेमिसिया पुनिगु लु वो लक्षणा डेका तगु 1.5 किलो मल्यागु मोतुया अनावरण याना दिगु ख